Manipuro hastewa Tongkwchang Kiphilwi Tubunani firnani Sanmungo tisawai fasalo Bangalore ni Freedom Park kamsayo kaisa peace gathering panda Khlaikha Bangalore hastewa tongnai Tripura Arunachal Pradesh Nagaland Sikkim Assam Manipur tei Meghalaya hasteni sikla sikli ro Peace gathering panda no tuidulkha Tripura hasteni dakhok Dinesh Deborma abo haikeno panda koknarukha Tripura Arunachal Pradesh Nagaland Sikkim Assam Manipur tei Meghalaya hasteni ungoi manjangnai ojamaro I'm so thankful to Northeast United Forum for initiating this sort of program where we all come and proclaim peace for our own people. I'm so thankful, and I also would like to thank every one of you for coming from far and near, keeping aside all the works that you have, just to participate in this peace sitting. Thank you so much. You know, we all have this in our mind that the problem, the conflict is between Maida and the cookies, but it is actually not that. But the conflict is with all of us. It is not only the clashes between these two. Technically it is, but it affects every one of us. Kulungka tahu buku song Tripura ni tongnai Tripura sa tongna ro jotona no kulungka jotona hambai tini orang pai mangga pai rok no. Tini cheng Northeast ni United Forum unde kaisa pura Northeast mili hui. Cheng tini orang gather Khlaikha Manipur की incident होती है. थोड़ा सा ना दिक्कत नहीं है. Continue. तो चंग तीन और gather Khlaikha Manipur ni incident होती है. ऐसा Tripura सिमिग्या पूरा state पूरा Northeast नीचे state टंगना रख चंग जो तो ना gather Khlaikha तीनी चंग तीनी United Forum सुनामुई Manipuro जो incident नहीं टंगमनी अब उन्हों तीये चंग gathering Khlaikha पहले ना हम बाइनर उन्होंने family पागे खाक लाइनर हम दिखना तेज़ वो भाई टंगना नहीं तो तेरे को कबांगा expect Khlaikha मनी चंग Tripura सारा वक्त में कबांगा भाई ना expect Khlaikha ना केवल भाई लिया बा मुंसांगिया जिसे भाई का असम में पहले ना टंग खास रखा नहीं चंग और जगह ते बाकी state रो कोई मिली हुई कैसे gathering Khlaikha peace gathering Khlaikha Manipur ni je problem ngi tongmani nati chang nai bare haye address amte ke pana sang Salaiman like amani pake balana hambai jotona hambai mario special thanks to Karnataka government for giving us this opportunity. Hopefully in future abo amte ke tongna nang nai tini si Manipur incident ngi tong khana Tripura ngi mano Arunachal ngi mano ba any states of Northeast ngi mano abo haike chang one sugai je Northeast ni leaders Bangalore je tongnai ra jotona mili lai kaisa thum lai na tini kaisa sun United Forum ani sanam ka Northeast United ani so chungawna continue Khlaikha thana ni one subject so one sugai thane so continue Khlaikha thana bai ke sung thanja tongeman pura Northeast mile bai ke thanja tongeman amu chung naya nangnai norono joto Tripura sarana bang koyo je Bangalore tongnai rangno jis me phana tongni Northeast jis lorong me phana tongni jotona bhai bhai ni tongni jotona hat milke raho kebo bai kebo tawala de kokta bang lai ni केवल ना केवल ये सीता सुर लाइनी जो तो ना थांचा के तोंगने नहीं चाय तोक लाइनी चुंग जो तो नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल चुंग कैसे इंडियन नहीं पूरे से नॉर्थ ईस्ट पायो बट चुंग जो तो ना है कि ना मिली मात तोक लाइनी जो तो इंडियन नॉर्थ इंडियन एकदम साउथ इंडियन एकदम जो तो मैंने मिली मात हो गया तो असना अल्लाह ने तो वैसे हम भाई हमारे बागे जो तो निपुमों तो एग्जैक्टली पॉइंट क्लियर में अलग तापो कोई करो ने मान फना बच्चों ने हम भाई ते वैसा खुलूँगा ब्यूरो रिपोर्ट Chini Khorang